Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na današnji sat matematike. Množit ćemo višekratnik broja 10 jednoznamenkastim brojem. Pripremite svoje super matematike za prave tragače broj 3, drugi dio, od stranice 47. do 49. Promotrimo sada uvodnu ilustraciju. Ona je prikazana u obliku jednog labirinta. Znam da upravo volite ovakav oblik zabave, a danas će nam to pomoći u rješavanju matematičkih zadataka. Potrebno je pronaći put do grada u kojem se nalazi crkva Svetog Marka. Crkva Svetog Marka prepoznatljiva je po svome krovu. Krenemo li od crkve Svetog Marka prema ponuđenim gradovima, put će nas dovesti do Zagreba. Na putu imamo i jedan matematički zadatak. To je 2 puta 30. Možeš li izračunati umnožak? 2 puta 30 možemo izračunati kao zbroj dva ista pribrojnika. 30 plus 30 jednako je 60. Ali možemo izračunati i množenjem. Množit ćemo na način da ćemo prvi faktor i znak računske operacije prepisati, a drugi ćemo rastaviti na umnožak jednoznamenkastog broja i broja 10. 2 puta prepisujemo, a 30 rastavljamo kao 3 puta 10. Množimo. 2 puta 3 jednako je 6 puta 10. 6 puta 10 jednako je 60. 2 puta 30 jednako je 60. Pogledajmo drugi primjer. 4 puta 60. Izračunajmo zbrajanjem. 60 plus 60 plus 60 plus 60 jednako je 240. Izračunajmo kraće. 4 puta 60 jednako je 4 puta 6 puta 10. 4 puta 6 jednako je 24 puta 10 jednako je 240. 4 puta 60 jednako je 240. Ovo nije bilo teško. Izračunajmo sada umnoške u prvom zadatku. 6 puta 60. Računamo. 6 puta 6 jednako je 36 puta 10 jednako je 360. 20 puta 8. 2 puta 8 jednako je 16 puta 10 jednako je 160. 40 puta 9 jednako je 4 puta 9 jednako je 36 puta 10 jednako je 360. 7 puta 30 jednako je 210. Sljedeće primjere izračunajte sami. Drugi je zadatak zadan uz pomoć više računskih operacija. Prisjetimo se, uvijek prvo množimo i dijelimo, a nakon toga zbrajamo i oduzimamo. U zadatku 9 puta 40 plus 211 prvo množimo. 9 puta 40 jednako je 360, prepisujemo plus 211. Zbrajamo. 360 plus 211 jednako je 571. U drugom primjeru potrebno je prepisati 806 minus, a množiti 4 puta 70, to je 280. 806 minus 280 jednako je 526. I u trećem primjeru 30 puta 8 plus 2 puta 50 prvo množimo. 30 puta 8 jednako je 240, prepisujemo plus, 2 puta 50 jednako je 100. 240 plus 100 jednako je 340.
Koji je od dobivenih rezultata višekratnik broja 10? To je broj 340. Izdvojeni višekratnik broja 10 umanji za umnožak brojeva 2 i 70. Izdvojili smo 340. Umanjit ćemo ga za 2 puta 70. 340 minus prepisujemo, a 2 puta 70 množimo. 140. 340 minus 140 jednako je 200. U trećem zadatku potrebno je ponovno promotriti uvodnu ilustraciju i sve potrebno računati u bilježnici. Na zadnjem putu labirinta izračunaj zadane umnoške, a zatim riješi kako je zadano. Razliku najvećega i najmanjega umnoška uvećaj za broj 4 puta veći od 20. Zbroj 3 umnožaka uvećaj za broj koji je 2 puta veći od broja 5. Je li dobiveni broj višekratnik brojeva 10 i 100? Krenimo od početka. Zadnji put labirinta vodi nas prema Hrvatskom Zagorju. Izračunajmo zadane umnoške. 7 puta 70 jednako je 490. 20 puta 6 jednako je 120. 2 puta 90 jednako je 180. A sada razliku najvećega i najmanjega umnoška uvećaj za broj 4 puta veći od 20. Najveći umnožak je 490, a najmanji 120. 490 minus 120 plus 4 puta 20. 490 minus 120 jednako je 370 plus 80 jednako je 450. Čitamo zadatak dalje. Zbroj 3 umnožaka uvećaj za broj koji je 2 puta veći od broja 5. Zbroj 3 umnožaka glasi 490 plus 120 plus 180 uvećaj za broj 2 puta veći od broja 5, to je 2 puta 5. 490 plus 120 plus 180 možemo izračunati pisano. To je 790. 790 plus 10 jednako je 800. Je li dobiveni broj višekratnik brojeva 10 i 100? Dobiveni je broj 800. On je višekratnik broja 10 i broja 100. Broj 10 puta manji od broja 50 pomnoži brojem koji je 7 puta veći od broja 10. Postavljamo matematički zapis. 50 podijeljeno s 10 puta 7 puta 10. 50 podijeljeno s 10 jednako je 5 puta 70 jednako je 350. Bravo za sve matematičare! A sada riješite domaću zadaću u Super matematici 3 na 49. stranici. Nakon toga poigrajte se dodatnim obrazovnim sadržajima. Veliki pozdrav svima! Vidimo se na sljedećem satu matematike.